Assalamu alaikum qadırlı mekendeshler. Sizler menen gün sayın bir hadis dolboru bugün üylöngülö. Köygülö degen temada hadis aytat, ugabız. Anas ibn Malik radıyallahu anhu rivayetlan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Tazawwajul waludal wadud." Köp töröy turgan jana küyösün süye turgan ayaldarga üylöngülö. Fa inni mukathirun bikumul anbiya yawmal qiyamah. Kıyamat gününde peygamberlerдің arasında men sizlerden köptüğünür menen sıymıqtanamın. İbn Hibban. Çındığında üybülö kuruda көзделген maksatlardan en negizgisi balalуу bolуу. Jana aарды tarbiyalap ыймандуу кылып өстүрүү. Ошондуктан üybülö kurуу үчүн жар тандоодо жалаң гана сулуулугуна эле карай бербестен, ыйманына, ден соолугуна жана бала төрөяларына кароо абдан зарыл иштерден. Андыктан таза коом мыкты üybülөрдөн куралат. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.